بارخانے سمسری دمک کوہ سلیمان مبارکی توکھا سے کسانے چک دیما جان شودگے نیاما بڈتگا و بیران بتگا سے چکانی لاش چڑے ما کشک و اسپتالا سر کنک بتگا بنشن ردا سے کسانی چکانی سیادی چیک کی کہلا گوشک بوگے سورابا کوئٹہ کراچی مزندگی سرا ٹریفک ویلیا سرا سے مردم دیران و دو ٹپی بھی تک لیویز چوکی نزدیکا پیشت کر لیویز بنشون ردا منی ویگن و فیلڈر ڈکوار تک چریشے صاحبائی ویل پیشت کر ٹپی طبی کم کے واسطہ ڈی ایچ کیو سورابا آرک بیتگاں لیویز بنشون ردا بیران بتگی مردمانی سیادی قلعہ سیف اللہ چے طبی اعلی آباد بس اڈے نزدیکا ناشناسی مردمان نیمگا دستی بم ارشکنک بیتا یک چکی بیران و چار چک ٹپی بھی تک دو چکانی جاور نگے گے ٹپی چک اسپتالا سر کنک بیتگا چکانی عمر 15 سالی گنجائی وزیر امیر مقام گشتک کے بلوچستان رقبہ حساب پاکستانی مستری صوبے چک قدرتی گواجنا چکارے وہ پاکستانی دلی پاکستانی راجی سوت شب نکنک افغانستان حق کنک بلوچستان افغان مہاجری 19,000 نودر بروانگے کوئٹہ وکلا بار ایسوسی ایشن عہدیدارہ پریس کانفرنس چتران کنانا گشتا کی چیزی روز پیسر یک زالبول وکیل جج چیمبر قبل جتک ایویلا پر چیف جسٹس نوٹس درتا زالبول وکیل لائسنس منسوخ کو تک ڈانکے زالبولی وکیل لائسنس بحال کنگ نبی حامد گسی بائیکاٹ بڑھ جائیں چیف سیکریٹری بلوچستان شکیل قادر خان چیردستیا پولیو ہلاسی بابتا چار شنبے روچا ہاسی دیوان گستگی مہمی پیش رفت و آیو کی مہم بابتا لتی ہاسی فیصلہ کنک بھی تک دیوان کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات صوبائی کوآرڈینیٹر ای او سی انعام الحق WHO یونیسیف و ایدگا انٹرنیشنل ادارہانی جہگیر چشکے ڈویژنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ویڈیو لنک کے وسیلے حوار بتگا یہ موہا چیف سیکریٹری ہدایت داتا ہے کہ محکمہ جان سلامتی ہما ملازمی پولیو ہلاسی مہم ڈیوٹی دیے گیا بلوچستان رو کی سالہ پولیو 15 کیس رپورٹ بھی تک نیشنل ای او سی ضلع پشین چا سیاری داروں کی سی ماہ چکا پولیو نادرہ یامات بتا اشیا پر سرجمی ملکہ چا رپورٹ بتگی کیسا نکت 22 اثر بیتا پنجگورہ گستگی شب چتکان گاس منڈی نزدیکا ناشناسی سلاح بندی مردمات تیرگواری کو تک تیرگواری آسرا یک مردمی بیران جبکہ ایک تیر ٹپی بھی تک ایدرگتا بنشونے گشگین کے پنجگورے دمک چتکان بازار نزدیکا ناشناسی مردمانی تیرگواری اچا بیران بتگی مردم پجا ظہور احمد نامہ چبتا جبکہ ٹپی بتگی نے مردم پجا زبیر نامہ چبتا خیبر پختونخوا ضلع گوری چانی وزیرستان سیکیورٹی فورسز چیری حال سرا کاروائی نیاما تیر گواری چاشت ناشر کار جتک کشتک پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ردا گوری چانی وزیرستان دبک رزمگا انٹیلیجنس بیس آپریشن اشت ناشر کار جنک بتا نیو یارک کا سلامتی کونسل چتران کنانا مزن وزیر شہباز شریف گشتک کہ اسرائیلی ظلم و زورا کی میان استمانی سطح سرا مذمت بوکلوٹی تنازعات وشگیوا نکنگچا میں باندات تار بکا مزن وزیر اسرائیلی بالی گراب بمگواری مذمت کتک گشتک کہ طاقت غیر ضروری کارمرز اوپار کت نکنے مزن وزیر شہباز شریف اور ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگے گندونین کو تک گندونینڈا مزن وزیر شہباز شریف محلو کے ترجیحات ایدیما ایکت کا صدر ورلڈ بینک گشتک کے ماں ملک دین روی پارٹنر آئی اے ہم گشتک کے پاکستان ہوار ہمراہ داری واسطہ ٹیکنالوجی
علم مالی کمک سرا فوکس کن گئی پاکستان میکرو اکنامک اصلاحات قابل تعریف ہے پشاور دمہ خزانہ کچرا کندیا تراک بتا تراک آسرا 10 سال چک ویران بتر پولیس و قانون نافذ کنو کی عیدگاہ ادارہ اہلکار تراک جاہا سربتگا ادرگتا پولیس گوشگی کہ بم ڈسپوزل یونٹ ٹیم ہم تراک جاہا سربتا IMF معاہدہ اسرات دیما آ گیا سبا پاکستان اسٹاک ایکسچینج مروچی بے پارا مثبت گندات بتائی نیاما یکسد انڈیکس 650 گیش پوائنٹ سے گیشی گندگ بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسد انڈیکس 650 پوائنٹ سے گیشی چا اشتا 2905 نو کی ریکارڈ برسری سطح سر بتا جیکوبادہ تھانہ صدر حدبند عمرانی لاڑو نزدیکا پک اپ و موٹر سائیکل نیاما ڈوک ورگے آسرا 2 موٹر سائیکل سوار ٹپی بتگاں جشکے پک اپ ڈرائیور فرار بتگی درگتا پولیس گوشگی کہ ٹپی گانی پنجاب بابر علی و مو بھٹی نامہ چبی تک ہماہانی جاور نگے گی آکے لاڑکانے سرکنک بتگاں افغانستان دومی ٹرانزٹ ٹرین 550 ٹن معدنیات ہراتے روزنگ اسٹیشن اچا ترکیے بیلجک اسٹیشن نیمگا روانہ بتا پیغام افغانستان اقتصادی مضبوطی و میانت تمانی تجارتی راہ بحالی یک خاصی پیش رفت وڑاں گندگ بو گئیں ڈینگی تپا واضح گیشی ریما آہگ سرا محکمہ موسمیات ڈینگی الرٹ شنکتا محکمہ موسمیات ردا مونسون پر ڈینگی وبا گیشی بتا و ڈینگی کیس اکتوبر گیش بوگے گمانے ملک کے مزنی شہراں ڈینگی وبا خطرہ گیشی شتہ کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی فیصل آباد سیالکوٹ ملتان حیدرآباد و لاڑکانہ ہوارہ محکمہ موسمیات ردا گستگی 10 سال چائی وبا شہریان صحت سرمند بو گئے محکمہ موسمیات کراچی و مروچی چا درجہ حرارت گیشی گمان پر درکتا موسمی زانکارانی ردا کراچی شہر درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ داں شد کا کراچی 24 کلا کنیا موسم گرم نیامی بیگ گمانی محکمہ موسمیات گوشگی کہ شہرہ کم از کم درجہ حرارت 253 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بتا کراچی رو کپتے نیمگا 4 کلومیٹر یک کلا کے حساب گوات کشت گئے چشکے گواتے تہا نمی تناسب 78%